stardom pinila sovidal nang tu hana paklang pon po kuan si job card atangka ilitum bank account long kilut ma lapen koson si ilitum la so atangka koson si ilitum ke check poneng ma nili mobile penang litum pan step by step na paklang pon po video ceng cep nang litum pan sinan chum ni regla nang litum jong si so channel long pin si video ke lang ceng lang ponote nili channel subscribe getha lapen bell icon nang litum press getha nili ka upload video nang litum prang si ke lang pon long je fa te pinnya video lang pon sena aprang sinal litum Google Chrome input non input dat penang litum la right side 3 dots long klik nang po klik dat penang litum la desktop site pulong nang litum klik nang po klik dat penang litum la dak search nang po job card put tok pen le dak tok po job card pu la search nang litum han sona paklang po nang litum la Ministry of Rural Development la so website long klik nang po klik dat penang litum la sona paklang po sona paklang dat penang litum la left side ketok dui citizen pu ketok dui la citizen pulang klik nang po la da klik dat penang litum la son isi page nang paklang po la so page lang litum right side thek lang po job card pu ketok dui nili zoom pen na sabuna paklang po job card pu ketok do la job card lang litum klik nang po ni nondak job card long klik lo klik dat penang litum la sona paklang po ni la sam long klik lo klik dat penang litum la dak thek lang po year district block panchayat nang litum la dak select panang po ni year bang select lo 2020 21 ni la select lo pen district ni select po Karbi Anglong ada pen block ni block Hauragat bilo pen panchayat itum panchayat abe Karbi Anglong kela si no panchayat long select nang po dak no panchayat belong ada pen itum la proceed belong klik nang po non la proceed long klik lo klik det pen ilitum la son thek long po la lo job card list lo Hauragat block long ko an ma job card do sop la dak do lo serial number job card nong name la dak sop do lo job card kan ma do an dak si do lo job card kan ma do Hauragat block under non ilitum emen koson sikete search po nili nampak lang po yang tum la 3 dots long klik tu no klik det pen arum lang no find in page pulang klik no ada klik nang po dak klik det pen dak ilitum men amen search nang po nili dak search po Sonjoy putok po Sonjoy terang nila Sonjoy terang putok pen search lo nang ilitum dak koma amen sikelaing ma nang ilitum dak tok nang po nili la search pen la long lo Sonjoy terang la pen lapu job card number nampak lang lo lagi Sonjoy terang lagi job card number non la job card number long klik nang po nili dak klik lo klik det pen lagi digital job card lo la dak sob do elo amen do elo arong amen do elo family id da do lo ko sorong ma district shop dak do elo ini tu langsung thek polong po alang job card long kan ma poisa ke long aprang pen non lo ke dak shop details do lap lo arum si thek polong po lapol lang po no 603 to 1020 lang recently lang poisa long po lo 6 days 6 din aparman lang poisa long po lo lapo nili lang po lagi 6 days alang li 6 days aparman long lo lagi 2020 lang total 18 days long lo 12 days eboy long lo la pen 6 days eboy long lo la puna paklang lo la 12 days long lo 2317 16 rupees la pen 6 days long ke 1158 lang li pusha long lo nang li tunta lason lang po lagi dak ketok dulu total amount payment nong of days work name alang ko piakam se claim lo la pen man and date alang dak date lai thek lang po dak sop nampak lang lo details 2020 hud alang la so kam se claim lo
2020 hut non loi kelang 2 bar lo paisa kelang total 18 days lo 2016 hut assignment kelang 2017 hut assignment kelang 2018 long le 19 ta long le tapen 2020 non 2 bar lo lang le paisa kelang total lang le lang lo 3474 nang le tunjong sila son pe ni ke chini kang tung do ponte nilfan la comment lo nampak chinik no nili video selam pe nang le tufan nampak lang pon po te pinia video pan sigang ton lo next video long le chitang tu sunang bye